Kuria Kameme FM official live. Ekadugwa. Luga moringi. Yes. Karwebo karia wiriga kuina ini ugacokera. Asara negweretwo wina kahoma. Leure. Decor. Yes. Wewe kindu gitao decor. Decor thiko iciri ni thiete ikiro nyingi, and there are options. Like if you want to decorate your home, options ni nyingi. Maundu ni magini guthika mukunji, ni guthiko you will get affordable options, or if you want to be extravagant, ni ku afford gweka atia kuriha. No, yes. Kuriha mutaramu akurutire wira ucio. Yes. Riu rogote neri nyumba itiekagirirwo deco fatane de kaure. No, nyumba was just a structure. You see now, structure ya rugama na egitwo na ege murango na dirisha. Yes. That is it. Na ifati ya ndwetirianagia na rioguo kwiheho ukaigua ta wakomera murango wa fridge wi muhingu. And you know, even having a bad structure was considered prestigious. Yes. Yes. To mine doro ini. And we thank God for wala hokete nyumba cia doro citingetwo nyingi uria ciari. Especially this part of the country. Yes. And you know, when you move around, because I have moved around, where kundu cemanagia na cia daka wega. Tagitaru gitagwo Nyanza haha ri. Nyanza ri. Cia kunyoroswo na kiria ri. What do you call the cow dung? Ya ng'ombe. The name. Lorua. Na kuare ugithie na ku mena ya mambatha wa hetu kugithi kuare. Ona North Coast ona kuwa wahituka maridi wa Bapteri. Yes. Iyo mambo iko. Ona Western. Leu tanari. Nyumba itire maundu maingi ma decoration. See nowadays ni uguthie gicagi ukore nyumba ikitu ginya wallpaper. Wega. Wallpaper teno iguko studio kanyitithio wega. Kindu githaka. Yes. Neka guthoka plywood no kone ya maturamu kana ya mavati. Yes. Tana ona andu aria mekagirira kugemia nyumba ri bakoraga mage magia na merchandise. Yes. Merchandise ni magia nyumba. Yes. And sometimes you will not even understand the product. Wakora tondu thoguo kuria ruta wira ri ni kwa ina campaign yake ndu kinari. Poster iria cirarehirwo kuu ri ciaga wira aracikuwa. Yes. Mwakora nyumba ngima ihurite ibandiko cia Air Arabia. Kana Jeep. Kana hair glue car activator gel. Melorata irogito kuri andu marutaga. Yes. Rwa KCC. Rutarengetwo bagiti. Rutari rurenge. Werogima. Nimenya andu marurutaga. No, those ones were usually siphon. KCC now ni agameria andu manyumba. Nigetha yuke kuharari. Tondu tutumaundu. Oguo niguo yambirie kuiywo. Package. No. Wakora nyumba ina rongira ifuro thigoro ima. Beno yo ngene mara. Anu mara yake zizi ya tene yari girini. Ucoka uyuka yeru. Nyumba nyingi kwaja rugongo rwa gwitu ri. Yes. Nimenya irata thiru ria KCC ria umaga ku. Riari ria gukonywo factory. Ukaia roro. Na we kuge kwa ia go ifati. Gwecia ria ko ifati ria guthondeka nguniko cia soda. Nasia blue band. Kuna blue band. Ndio na mwikete kumuona hata mweme afondaga, never mind. Wale wana matari na access ya those siphoned merchandise. Mwata imahe dia campaign. Yes. Moko ya posters ya moteti.
ugakora ruthingo rugima ni rwa kamutho na njogo ya kanu. Yes. Rurungi ni rwa njakue. Because you wanted something to just cover. At least utie kuona ruthingo. Na nä ndä å ramandäkärio na groove cia mabati. Kana ngo nyumba nä ya mbaå rä ũmwe rå kahå rä rwo ũngä rå kamandäkä rä rio guo waingä ra kanyumba kau kahana kahead office ga kanu na wabici ya kĩama kana campaign secretariat. Yes. Waingä ra nyumba ĩyo kamba ũgatũngwo nĩ poster cihũirie matawa ũkamenya DP Mwai Kibaki na thabina. Yes. Akiama kĩo gĩakorwo kĩaro nĩ mwaugĩte getagwo piki. Don't know what happened to that party. Getagwo pik. Mauga Osabina Mukamba. Yeti akina vision nene ya kĩbũrũri. Yeah, no, but they had a very good slogan because I remember very well mokĩte kwetha gĩturwa kĩa Westlands kĩa MP Haron Mwau. Ha twaikara 36. Gĩthurano kĩa I think it was 90 something. Their slogan was think, work, grow, reach. But it was a mouthful for the local money. Mungu atuko pamoja. Actually merchandise mu makugemia nyumba ri masi asari andu matiga ku meheria preference yo na TNA. Yeah, very true. Yes. TNA kwende agemia manyumba nginya murango wacuragio cuka wa TNA. No, 2012 2013 ri. Yes. The TNA branding was heavy. And you know they had quality to mashuka mauno matoire. Yes. Na mundu ni aheo maingi rugongo. Yes. Mama toirie. Riu akora riu nyumba ni TNA na dutura. Huruto. Yes. Kuna nyumba ye mentio Huruto. Relative nyumba yake. Miaka na itesiri. Rwere rugima ruru muroranite ukiingira murango-ini ri. Yes. Rwaihuirio merchandise ma Nyayo. Yes. Ocoka wikinya handu uko introduce kaneti keho na ngona koreu ni keherire. He kaneti gathiururukagio nyumba. Tuma kwa merchandise. Yes. Na kaneti kauma manyagwo tonga wanyu kuringana haria kaneti gakinye length yako kuma iguru rĩmwe gakinyagio mbica-inĩ rĩu mwako nĩ mũreigua kĩmondo gakarũrũka nginya thĩ. No, huo sasa huko ni kujiweza. Waingira nyũmba ĩyo nginya nĩ waigua an aura of wealth. Neti ĩkinyĩte thĩ koracesa. Tinyo nyingĩ ciarĩ neti ĩyo. Hapana. Nĩtirũkĩte sitting. Ngima kuma igũrũ nginya thĩ. Yes. Neti theri. Yes. And some of the bachelors who used to live in Nairobi na magemetie nyũmba yao na neti icio matiacokire kũwahika. No, that net was something else. Look at the upgrade kuma merchandise ini. Do ya huragirwo na mĩcumarĩ ya iratũ. Muthenya wa kũmĩmount was like a na toto ũrĩa mũmauntaga mbathia cia mathabahu. Kanyitwo kagathwega straight no. Kahũrwo mũcumarĩ. Yes. It looks like a veil. Iyo at least rĩu nĩ akorwo na uniformity. Yes. Na rĩu gwatiga kuona rĩu rũthingo akonerwa mahiga. Exactly. Rĩu ũkona kĩndũ kĩngĩ. Ũkona rĩu mbathia. That net. Cikwari cia yellow, cia white, cia red, pink. Yes. Never mind, they used to look shady. Grajo veo. Ukona ta waingira suitcase. Tondu itecirio na o kaneti karĩku.
Neti ciauma igũrũ cikagwa. Hena yahĩte nayo ya metha ya ndiro. Na nyau nĩ yahurũkagio ciuhĩte na neti ĩyo. Rĩu gĩũka kwenda kĩnora ndwara nĩ kũhurũka. Rĩu na nĩngĩamũtĩria Derikasi ĩciuhĩte na mbathi ĩno ĩhumbĩrĩte ndiro na hau makĩndũ hau igũrũ. Majenzi hawezi na uwezo. Sijua. But they looked very shady. Na ndio kwekea kirawo mena na mwa makaroria makagucia ceiling mwana hata wewe kuri bekira kinya ceiling ya kaneti. Na magatigia provision ya gũgekĩra mbarubu.